mangda sida mangelintangin nggih Aratu Aji Agung pingkalih biang agung yen kewontenan raris punika parau amun api tekan tuke mangda presida raris ngelintang iri kering segarune sangasaran haji sinamian raris ngicalang sekancaning pekeweh ajine punika maka sami dahat pisan iya diastun ki kelangkung langkung dahat muing kadi pekeweh punika sampun haji sandeh inggih make cudet nyane haji sapunika taler biang agung sampuna ngrumase nyentuh pekeweh ring sejeroning pikayun antuk baktin manah titiang malih medrebe nyen pikayun sumang saya sumandieu ring baktin titiange anggen Haji Putra rares aren idamatur dikalaning punika raris nemangkin keselagan tuk arin puterani Indonesiane pinih dur ngawenten taler atur bawa sekelintang bangras duaning anak meragu alitan mejanten raris indik pikayun sampun janten ketunan kidik makawan metu raris aturisane jet medasar antuk bangrasa inggih haji katur titiang Dewa Ratu Agung ngatur ridho anake alit Haji Agung nawogang titiang nemangkin durusan dumun piragia ngatur titiang puniki dan patut sudang haji make cudet pinunas titiang sampun ngaji medrebe kayun sungsut ngayun ini niki punika sapunika Haji Agung raksasa titiang mademang
duaning nemangkin puniki titiang angin naji putra memanah jaga mademangipun iraksasa jaga bancut titiang uripipun sanen adak manusia duaningipun ninten jereren-rerenan mangsa nadah sekancaning jatmoni sapunika lagi hidup aeng kadinapi ia diastun kenyenipun mepawakan raksasa mogobu aeng mekobu apu nyenyen goban yaipun raksasa aja dong ajidu duaning titiang nenten jerumah suajerih nenten rumah sejejah maka cutet nemangkin titiang jaga mereka durusa ngaji agung cendak melingih kering puri Dewi Kunti nemangkin raris disampuni labek muing kadiatur saling sautin nakali punika nunas lugere raris mekadi Dewi Kunti menawegang pisan napi Ratu mangkin daging atur ide Dewi Kunti ratu singgih meraga barahmana yang dados di tiang ning napi punika sane ngawina palunguh iratu kasungsutang ayun yen dados sedurus bawasa kekangkat pinunas titiang puniki ratu durus nemangkin teling titiang daging pangandike mangdo titiang tata suning mangdo titiang dadas uni
mangka dingin kegaok syarat titiang saning awasanoyan palungguh iratu sekadi mangkin kasungsutan punike mangde taler titiang ngarasaya mangde taler titiang ningat duane ratu saking nginguni punike pekayunan ratune kalintang biu paru sedih dur setadeun nurajab mineka ditoyan pengaksian ideun dia niki kenyen titiang wandah pinaku tamyun ni ratune wandah pinaku podawekan tamyu titiang wenten niriki medunungan bele kedekeraris manah ditiangi jaga ngemanah keng punike inik nyen kesungkanan kayu ni ratune dumugi jesideu antuk titiang pacang ngawenten ngatur mau sake wake sane kewentenan ring sejeroning pikayun ni ratune sane ngawin nangi ratu sumsut menawi deka langkung pisan pekeweh punike sang ratu kadiamuni kepinunas titiang ring jeng palung ratu durus ne makin teling titiang pengandike paradingin persiduan tuk titiang nagingin sampun nangi ratu pacang merepe kelangkung-langkung ledang kemauan ien nenten yang medaging banget titiang nas agung pengampur